umukinnyi kwitwara neza abafite amahirwe menshi yo kuza muri equipe nationale y'Ubwongereza. Biye n'igihinduka byo mu mikinire ntacyo ndabona kidasanzwe kuko none nta test ifatika barakora. Yashye n'amakipe asanzwe. Ariko kimwe mu byibura ari gukoresha ntabwo akigendera ku mazina. Ariko nanjye ndiwe niko nabigenza kuko hari ukuntu equipe nationale biri gukina n'imikino navuga ngo ibayabaye ikaba byaba ngombwa ko noneho uhamagara ugendeye kuri form kugira ngo naba abana batamenyere muri equipe nationale baze babona umwanya wo gukina n'aya makipe navanga dakanganye ibyo bikina n'amakipe izi za Wales za Georgia zande amakipe za Latvia n'undi bazakina Letoni nagaye n'ubuhugu bwahoze muri RSS ntago ari ubuhugu busanzwe bukomeye mu mupira na makipe nyine asanzwe wa bana batinyukiraho kumenyera kwambara umwambaro wa equipe nationale n'ibindi byose. Nka match ishize ya bakenye na Serbia. Serbia we yari match ifatika nubwo atari igihugu gikomeye. Umwanya ba Livramento. Nicyo kintu cyo ba Iziri Konsa. Abitwa ba Morgan Rogers bari babanjemo ba Noni Madueke ba Aaron Gordon. Barisi James yari yamugaruye kuri kabiri. Ariko Sami hari ukuntu ngenge mbona utu match abongereza bakina dutuma bitabategurira competition bazajyamo mu gihe kiri imbere. Ari ukuntu bagira ubu match nk'ubungu bakinye ngo na za Nafu Macedonia bakinye ukipe nk'ubungu bwa Latvia za Serbia wenda nizo ubona ziba zikanyakanya zirimo. Ari ukuntu bahura n'amakipe yoroshye menshi bakatsinda ibitego byinshi nibe bahe challenge ukabona bageze muri za Euro batangiye guhura n'amakipe akomeye arimo abafaransa ukabona batangiye gusufura cyane. Ntaho hano yabihungira kuko n'aya makipe yandakina n'amakipe yoroshye ese nk'Ubufaransa ntibugiye cyane na Azerbaijan na Iceland. Espagne ntigiye cyane na Georgia na Bulgaria. Nta ko kuntu Uburayi butanga ibihugu byinshi usanga muri qualification ntago ibihugu biba bigoranye. Sibye nk'itsinda navuga ngo riseriye ni itsinda ririmo Norvège kuko yagize generation ya ba Haaland na ba Odegaard na ba Oscar Bobo n'abandi bakomeye ba Sande Berisha. Urumva iri na ba Alexander Sorloth iri kumwe n'Ubutaliyani. Aho ngaho bumva ari nyine ari itsinda rikomeye. Ariko ntabwo ari itsinda na Burayi ntago bakunda kugira amatsinda ya qualification yakomeye. Ariko nko kubwongereza nko kuri Tuchel muri Amerika nabonye ariho biryoha cyane. Kubera ko nyine ibihugu ntibikeya bakina nka champion. Ibihugu byo muri Amerika ibihugu 10 igihugu kimwe nicyo tutarabona tike y'igikombe cy'isi. Igihugu cya Venezuela cyonyine. Ibindi bihugu byose byabonye qualification no muri Afrika kwa kuntu twabaga dufite imyanya mike y'itanu wasangaga hasigaye ibihugu byinshi. Niba Cote d'Ivoire yagiye, Cameroon yasigaye, niba Cameroon yagiye cyane niba Togo itunguranye ikajya mu gikombe cy'isi ibihugu byasigaye. Nko muri 2006 mu bihugu bitanu byahagarariye Afrika ibihugu 4 byari bigiyeyo bwa mbere. Angola no bwa mbere yari igiyeyo, Togo no bwa mbere yari igiyeyo, Ghana no bwa mbere yari igiyeyo, n'igihugu cya kinini kiye 2006 ariko Ivory Coast nago yagiye na Cote d'Ivoire bwari bwa mbere yari igiye mu gikombe cy'isi. Yeko bwa Drogba bwari bwa mbere yari igiye mu gikombe cy'isi ko bari bamaze kubona qualification. Nibwo bari bamaze kubona qualification muri Sudan. Bayiboneye muri Sudan mu gihe Cameroon yananiye gutsinda Misiri. Umva nk'iryo tsinda ryarimo Sudan ririmo Misiri ririmo Cote d'Ivoire ririmo na Cameroon. Umva ukuntu babigoye. Ariko nk'umubure kwa kibugu ni bikeya ibikomeye ni byinshi kandi byose babaha imyanya haje. Ndumva Uburayi mu bihugu 10 bajyana ibihugu 13. Umva ni ibihugu byinshi cyane. Ubu ngubu bazajya bajyana hafi 18 mu bihugu 48 bigiye kuzajya bikina igikombe cy'isi. Nekereza ko abongereza kuri Tuchel iki kintu nicyo cyo kutababwira ngo birare kuko amazina ntabwo ajya mu kibuga burya ko ari ikipe itsindanwa amazina. Agaha umwanya abakinnyi bafite form uwabikoreye akaba yajya muri national bituma competition iba open. Nk'umwana uvuga ati nko Morgan Rogers uvuga ati sibundi akorera ikibundi ko Jude Bellingham ari uzajya mu gikombe cy'isi ari igihe bimuca intege. Ariko uvuze ngo uri wese uzakora nzamutwara icyo gihe bituma competition iba iri ouverte. Ngo nyine ibyo utanga nibyo bizagushyira mu kibuga cyane. Ariko urebye nyine kubongereza hari ukuntu aka kantu kagiye kabagonga kuva kera. Hari ukuntu abongereza bajya guhura ukabona bafite Lampard, bafite ba Steven Gerrard, bafite ba Mark Carrick, bose bari hagati mu kibuga. Kibaza se umutoza arakoresha nde yicaze nde
n'ejo bundi byababagaho ukabona bafite abakinnyi benshi, bafite ba Jude Bellingham, bafite ba Anderson n'abakinnyi benshi, nyine ukabona umutoza guhitamo ukina n'uwicara biri kumugora cyane. Ukabona Southgate kugira ngo azicaze nka Jude Bellingham biri kumugora, kugira ngo azicaze nka ba Kyle Walker muri defense biri kumugora. Maguire we yari yarakonfirimye ba Johnny Stones biri kumugora cyane kugira ngo azadropinge wa mukinnyi w'umusitari, kugira ngo azanemo umukinnyi ukizamuka. Ukabona nk'uwameneragamo ni Jude Bellingham gusa. Ukabona abandi barimo ba Oli Watkins, ba Gerard Bowen babaga bagize sezo nziza kugira ngo azisange muri equipe nationale, bigasa nk'ibigorana. Ariko hano uri kubona ko inzira zigana muri Free Lions zirafunguye, bijyanye n'ukuntu wagiye witwara muri za Premier League n'andi mashampiyona agiye atandukanye. Bano bakinnyi bagenda bakina nk'ubu ngubu, sinzi ko yaba ari nko ku bwa Southgate uwitwa Morgan Rogers yari kubona umwanya, uwitwa Tino Livramento sinzi ko yari kubona umwanya, kuko hari ukuntu yafataga nka ba Trippier ukabona ari kubahenjeka, ari gushakira umwanya ba Kyle Walker ukabona afashe nka Trippier yamushyize ibumoso. Ariko ubu ngubu uri kubona niba Livramento ari kwitwara neza, ari kuza agakina MLS Lewis Skelly wo muri Arsenal akaza agakina hagati mu kibuga. Ba Elliot Anderson sinzi ko ku bwa Southgate Elliot Anderson yari kubirota kubona umwanya mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, ariko ubu ngubu ari kwitwara neza mu ikipe ya Nottingham Forest, ukabona ari kuza agakina. Uri kubona ko Thomas Tuchel ari ukuntu nyine bijyanye n'imiterere, bijyanye n'uko ameze n'imyanzuro afata mu kibuga, hari ukuntu iri gufasha bano bakinnyi bakiri bato b'Abongereza kwisanga muri equipe nationale. Hanyuma ukurikije mu by'ukuri ko Abongereza bahagaze muri kano kanya, wenda tuyifashisha kora piyu y'imistambutse y'imikino ibiri, ndavuga Wales na Latvia, ubwo mu kwezi kwa 11 bafitemo Serbia, n'ibyo bafitemo Serbia na Albania. Hari benshi bavuga ko mu by'ukuri ukurikije ibintu bigenda biva nko mu gihugu cy'Ubwongereza, Abongereza bagiye bafata imyanya y'ibihugu n'ubundi bisanzwe bibona qualification, niba bafite imyanya 18. I mean abanyaburayi bagafata nk'ibyo bihugu bigakora competition yo gukina match amical za Latvia umukino uya France, Ubudage, Ubwongereza, Espagne, ya makipe twakakomye bagafata umufite tiki no bagakina competition yo gukina nka kumwe urabona UEFA Nations League bayikina, bagahita bakora nka match amical zo gutegura. Yene bagafata n'imyanya igeneye tuno duhugu dutoye, singo Ubwongereza na Albania ngo nawe usinzi ngo na Latvia, usinzi ngo na San Marino. Iyo qualification ubundi usije kugora abantu, iyo match ibiri butangitse biruka bya ferowe kandi abataramu hakuri giriya monozi ya hakuri ngo na international break bafite barayigupahanga umuri tayari rwose abazi bayakona kubona ngo kuri tayi mutemba ku Bwongereza na Letonia ngo Mbappe ngo na Derare urashotora na muntu bakana bagatekereje gute koko bambyibutse rega mane na mwanya wo kuruka ubari ugasanga nk'iyi match ya Lithuania n'Abongereza uyisimana cyane, abantu baryamyemo ugasanga kandi yabaye nka saa 4 gutyo nka saa 4, ariko none ibi match usanga cyabaye ngo nka saa 4:45 cyane wahita guyimanuka ningi irakorwa cyane rwose. Oya Morande ntaga kaze cyane, ariko ahantu ari Portugal, ahantu ari Umwongereza, ahantu ari Umufaransa wawagweka Umufaransa na Azerbaijan tayari aba ba Mikautadze ujya kujya muri Zaire ubazi. Espagne na Georgia tayari nk'uko twe twamenye ba Madashvili bwa mbere muri Euro, we wabaga ubazi cyane n'ubunazemo nako ntabwo ari ngombwa yose n'iki gisekeje Jembo n'abanyaburayi bafata ibihugu n'undi bisanzwe bibona qualification, bagafata nk'ibihugu nk'umunani kenya bikina match amical nk'igishampion ari retour. Ubudage, Espagne, iki bakajya bikina retour. Ubu za Latvia na za Albania zikajya gushaka tike enye zisigaye bikabihugu 12 bikagenda.
ubu bene yavuga ngo ntabwo competition ari interne neza competition I mean ngo ntabwo competition iri overite nese gufata nka Rubania ukayikira hagati ya Serbia n'Ubwongereza ubwo nibwo competition iba overite ahubwo bayikira hamwe na San Marino ariko nyine ubona baprotege amakipe yabo kugira ngo yose azisange muri za mondiale n'ubundi aho kujya bayaprotege bajye bavuga ngo mwe mufite tike mwe mugende mukino ukwanyu mpamvu bahura n'amakipe yo muri Amerika Latine saka bahangayikira ariko ikibazo nafite gato Irene ukurikije squad y'Abongereza tugena muri collapse ndetse dufatira muri rusange benshi bambona ngo ikibazo Abongereza bafite ngo bafite abadefenseri benshi bake oya abadefenseri bake bake byarije bitesanga amasaha yakuze ukurikije abahari bose mu rusange ataka na kibazo kirimo mediane bafite option nyinshi ariko muri rusange ngiyo barebye abadefenseri bahari muri kano kanya basanga bafite abadefenseri bake ese nibyo cyangwa abadefenseri uragahuza n'ubushobozi bw'abahari urebye nyine hari ukuntu nka Premier League igira influence mu ikipe y'Abongereza hari ukuntu tuba dusanzwe tumenyereye amakipe muri Premier League afite abadefenseri bakomeye tukitega ko no mu Bongereza turi bubabone kandi iyo urebye neza ugasanga abadefenseri kugeza ubu bari beza mu Bwongereza muri za Premier League usanga batari mu usanga atarabongereza ubundi se twabitwaye neza byoroshye SNS ya mbere muri Premier League tugiye kubashaka ifite William Saliba na Gabriel Magalhaes mu defense y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza witwa Ben White nta mwanya afite ari 11 babanje bamujyana kuri kabiri naho nta mwanya cyafite go Lewis Kelly ari bumoso nawe arasimbura Karafiori Maisel nta mwongereza ubanza muri defense muri Liverpool mwongereza iburyo ni Jeremy Frimpong ibumoso ni Milos Kerkez mutiba defense ni Konate w'Umufaransa ari kumwe na Van Dijk w'Umuholandi ubu turi kubashaka rwose nta mwongereza uhari kipe ya gatatu yitwa Tottenham Van de Ven na Cristiano Romero ibumoso ni wa mutaramu bafite Jadon Spence w'Umwongereza yahamagawe iburyo ni Pedro Porro ubwo numwe Jadon Spence nawe abonye korapo ya mbere muri national akoze ni ya mbere ikipe ya kane ni FC Bournemouth ikinisha defense ya Basenesi nande bundi nta mwongereza urimo icyo ndakizi reka turebe amakipe akomeye tugende muri Man United reba ni Crystal Palace yabo wenda iri ku oya Matisse Delight Niyoro na nande bundi na Luksho cyahari Magwaya basa nk'abarangiye umwe n'umusimbura Man City ikikoresha defense ya Johnny Stones na Vardiol na Ruben Diaz na Kusanov cyangwa iburyo hagakina wa Mateus Nunes nabo bazanye bivuze ngo ni Johnny Stones turi kugenda dutoragura intarukira no right back wabo wapi ni reka kirimo tukajya kuri equipe ya Newcastle nifite mabongereza Newcastle ifite Livramento ikagiramo Danny Ban sava ninde wundi oya reka Trippier cyamagarwa tukena Trippier cyari mu kipe y'igihugu reka tureke Chelsea ifite Levi Colwill imvune zaramutwaye imvune yagize uzi ikintu kimwe noneho gihita uhiture marika Chelsea ntabwo iri mu makipe atanu afite defense nziza mu Bwongereza n'abafana ba Chelsea yo bakubwije kuri bakubwira ko kimwe mu bintu barwaye defense equipe yitwa Newcastle United class ya mbere mu Bwongereza ni middle table club usibye fomu zizanwe n'amafaranga for 2022 gatangira ikarivariza Newcastle United tuyizi twese hano turabyibuka nk'ibyabaye ejo Leicester City twari igikombe cya champion 2015 Newcastle yamanutse mu cyiciro cya kabiri sinaba mubyibuka Newcastle kubwa muvandimwe Leicester twara champion Newcastle yamanutse sinze Tottenham ibitego bine byaze harimo ibitego bya Basisoko kubwa baruta 2015 Newcastle yamanutse mu cyaka murabyibuka ko Liverpool yaguzeyo Sissoko ikagurayo na Wijnaldum Newcastle yamanutse na Jonjo Sylvain iyo ne equipe imanuka none uzi ikintu gita kikwica
defense y'Abahorandi ni umukinnyi wa Liverpool twara Champions League vuba aha hariya kinana nande na De Vrij uravuga mu Buholandi. De Vrij na Virgil akenshi Yego. abasaza Abafaransa bari gukinisha William Saliba wa Arsenal na Upamecano wa Bayern yabura bagakinisha Ibrahima Konate wa Liverpool. Abandi basigaye bakomeye ni bande? Abespanyol bari gukinisha gukinisha Dini Hayusen wa Real na Reno Roma wa Atletico cyangwa na Pau Kubarsi wa Barcelona. Abanyaportugal barimo barakinisha uyu mutaramo wo muri Benfica Antonio Silva na Ruben Diaz wa Man City. Jya kubonyereza sasa. Maghe wa Crystal Palace uwo ni uwa mbere. Maghe wa Crystal Palace ni urusha abandi. Ntihagira undi muntu umbwira ngo urabona niwe muzima consistency buryo kurube izamuka ekipe nitamuvugira bahaye Crystal Palace igikombe bwa mbere mu myaka 130 abigizemo uruhare kugeza nubwo umutoza yiprononsa ngo nimurekura Maghe ndasezera ino ekipe. Uwa kabiri Maghe na John Stones wa Man City nawe w'imvune yarashize. Buriya nujya kureba ko ikipe yawe y'igihugu ikomeye uzarebe bakinahe. Umunyezamu wa AC Milan, abadefenseri wa Bayern n'uwa Liverpool n'uwa Arsenal, wa umudefenseri w'iburyo wa Barcelona, uw'ibumoso wa AC Milan cyangwa bo yagiye muri Al Hilal bo n'Abafaransa. Hagati mu kibuga ufitemo umukinnyi wa Real Madrid ari kumwe n'uwa Bayern, abareal babiri n'uwa Bayern, atake uwa Real uwa Paris Saint-Germain yoboye Uburayi na Paris Saint-Germain kwanza babiri. N'uwa Bayern iyo kipe na Paris iyo kipe iraza guhura gute nayo bakinisha wa Crystal Palace. Yo mpamvu ari igihe kigera ukakira igikombe cy'Uburayi ufite finali mu rugo imbere y'abafana 90 ukananirwa gutsinda ikipe ngo utware igikombe bakakunywa imbere y'abafana bawe. Ekipe y'igihugu Bwongereza nubwo abantu benshi bayirenganya impamvu wabona ko ikomeye. Uzi impamvu ikipe y'igihugu Bwongereza abantu benshi bayishyiraho igitutu ngirakomeye. Shampiyona yabo turayikonsoma tuzi no muri koridori kibaye. Turabizi byose. Kuko Crystal Palace ukuyibona hari nk'umuntu ushaka kubaza ngo Crystal Palace ngo na Dortmund yakomeye agahita avuga ngo Crystal Palace ngitsina Man City ngo Crystal Palace ni ikomeye agahita avuga ngo Crystal Palace nakomeye. Ariko Crystal Palace iby'ibibara n'umukinnyi wayo mentality abafite itandukanye n'umukinnyi ukina muri Dortmund cyangwa muri Bayern uhora abwirwa ngo Champions League igomba gutahana. Niyo mpamvu iyo bigeze muri equipe nationale abona hari ahantu akagozi kanga Ubwongereza bukanirwa kuharenga bitewe nuko bo bemera ko shampiyona yabo ari iya mbere, bemera ko umukinnyi wa Crystal Palace yaza akabanzamo muri nationale. Mu gihe mu Faransa Jean-Philippe Matete utwaye Crystal Palace Didier shakubwira ngo ntabwo akina ku rwego natwatuma muhamagara akarindira ko bari muri za Madrid we yanayiro bikarindira ko avunika Marcus Thuram kugira ngo umuhamahirwe kuko nabwo itangazamakuru rihora ari gusunika nawe ubisi kugiye gusezera muri national kavuga ati aha reka ntagira uwo niteranya nawe ngende neza amahoro masa. Abongereza kano kantu ko kuba bagira sinzi ukuntu bigenda ngo bagira abakinnyi mu myanya imwe ugasanga barahahuri nk'ubu bafite Mediane Risude yuzuyemo abakinnyi buri wese ari kurekana madamu Haritoni kuki atari guhamagarwa bwara abakinnyi ba Jude Bellingham basizwe, Jack Grealish yasaze, Bukayo Saka yagarusa yakeneye kongera kugaruka muri nationali, Rashford yamaze abantu muri Barcelona, abantu bose barimo barabireba. Hari Kane Martin ibitego muri Bayern cyangwa muri defense. Sasa defense ni ikibazo nk'ubu umukinnyi bafite w'imoso ni Lewis Kelly na Livramento akina iburyo akina ahantu hose ariko akina iburyo muri Newcastle. Abadefanseri bafite ko muri Newcastle akina iburyo, Danny Ban agakina ibumoso. Bafite Danny Ban urumva bafite Gehi. Ase Danny Ban n'umukinnyi wo kuri gatatu usibye ko baba byarisanze Danny Ban agakina kuri gatatu. Na mukinnyi kuri gatatu kuko muri central defense Jamal Lascelles na Fabian Schär ntago yabahirika birangira agiye ngo Marikitiao na Marikitiao yaraje urumva ntago byakunda. Urebye bafite nkabagarukira ntago bakomeye bafite Konsa niba mu ma equipe bafite championnat umva rega ni logique yoroshye n'umuntu wese yakumva.
bafite shampiyona ya mbere ku isi mu makipe atandatu ya mbere aruta ayandi ku isi nta defense nta mwongereza n'umwe uyoboye. Umwongereza uri gukina yitwa John Stones, nawe imvune zaramubase. Bivuze ngo muri ya shampiyona yabo yitwa iya mbere abakinnyi babo bitwa abadefanseri beza ntabwo bafite mu mwanya. Kubera iki? Badashoboye kuba barimo. Kuko baye harimo umwiza, kuko hari igihe tuzi Rio Ferdinand yabaga ari muri defense yari muri defense ya Man United, ikipe nziza. Man United mu gihe cya Rio Ferdinand yakinye finale ya Champions League inshuro 3, 2008, 2009, 2011. Urumva ni nk'ari imyaka yari ikurikiranye. Icyo gihe John Terry yari muri Chelsea, Chelsea yari kuri finale ya Champions League 2008 na 2012. Uwo ni John Terry. Kandi ubwo ngubwo Wayne Bridge nabo babaga bari gusirikira aho ngaho, n'abagari Nevo n'abandi bari aho ngaho. Ubu defense y'abakinnyi beza babongereza bari kugenderwaho n'aba Crystal Palace na Newcastle. Resulta nyine bagwiza no mu ikipe y'igihugu, resulta bagwiza Crystal Palace. None se sibyo? Ahubwo hano hantu haraburamo Tyler Mings. Tyler Mings aracakina. Ari wo wabetinze washyizeho amafaranga yawe bakakubwira ngo shyiraho amafaranga wamushyira mu kibuga bavuga ngo ipangira wafashe amafaranga yawe tuvuga ko ari ibintu byawe muri peso wamukinisha ibyo cyane umuntu. Tyler Mings wape twaremo twibaza tuti ese equipe y'Abongereza ifite abakinnyi bake muri defense yabo? Twemeje ko ari yego n'abahubwo twemeje ko bifite abakinnyi bake barahari, ariko karite zabo ziri hasi. Karite yo irabavugira. Uri kureba umukinnyi nka Ezri Konsa na kapiteni Gohimak cyangwa John Stones iri hasi, cyangwa John Stones bona ngabo bari favori cyane kubanzamo. Uko mu Bongereza na club kinirira konta cyane nanos fata za Espagne bari Barca na Madrid. Muri Espagne ari ukuntu bashaka kugira gutya bakareba muri za Sociedad, ariko byibuze umwizo bakazanamo ba Vivian, ariko baje gusimbura. Ariko nanone abaroko babo babizereramo cyane. Arega tandukanya style y'imikino ya Espagne n'Abongereza. Ekipe y'igihugu ya Espagne n'amakipe yo muri Espagne ukuntu bubaka groupe, usanga ari abakinnyi bakinanye muri U15, U17, U18, U19, U20, U23 kugera bageze muri ekipe za mbere. Ntihabura ba inkonkobotse zinjiramo zitarigeze zica ahantu nka Dini Hayusen cyangwa Baramini Yamari bakaba bituyemo. Ariko nanone hari n'abandi baviramo mu mayira, ku buryo usanga ari groupe yubatse. Uko n'imikino ya Espagne ndividi par ndividi, umukinnyi ntabwo ifite abakinnyi beza kuruta n'ikipe y'igihugu Buholandi, ntabwo ifite abakinnyi beza kuruta Abaholandi.